Now before next contest, the first round, men under 60 kilos. Başlayan kimi, gitti. In blue, representing Tajikistan, Mehrzod Sufiyev. In white, representing Azerbaijan, Ahmad Yusifov. Babelə güləşdən sıxlıqdan aparacaqsan. Prosta ayaqları da işləd yuxarıdan götürən. Вот твое. Vainqueur sur le tapis numéro 1, en bleu pour l'Ukraine, Artem Lesiuk. Prochainement sur le tapis numéro 1, premier tour, demande de 60 kg. En bleu pour l'Arabie Saoudite, Mohamed Falaka. En blanc pour l'Argentine, Ignacio Əhməd, babudur, belə. Biraz da sərt və birinci qabaqla. Belə geçsən aparacaqsın. Aydas правильно кормекни. Ноги отворот, aydas росики. Davay, çalışmaq, Yakın kor, yanma ne maçı, olmaz. namunuş durmadan. Gustin bir tane kor. Dori, dur! Ana mükemmelşe var, Əhməd, mükemmelşe. indi götürüb boş-boşuna yox, real atmaq lazım. Dasti rost. Poneme a la derecha. Dur! Saca la izquierda la mano adentro, esta de esconder y ponerla arriba de una. Neyse var? Ana Mikhail, молодец. Qabaqla, özün götür qabaqla yuxarıdan. Biraz Bak, sərt. taraf, Gitti. Firoz. Dur! Ha elə. Давай, Дори. Boşalmaq olmaz. Tapis numéro 2 pour l'Ukraine. Yakın, fakat yakın kayıcı. Dayıcı bir kez, testa bir kez. Mənə bax, buradan yoxlaya bilərsən, bu qolu yığıb götürə bilərsən. Əsas yuxarını götürməkdir və kontrol. The number 3 golden score. Belə. Да! Молодец. Правильно, Kontrol Мирзо. yaxşıdır. Orada Умный, kontrol умный. eləmək lazım. Ana Mikhail, fakat dayıcı знаешь что. Tapis numéro 1, vainqueur en blanc pour l'Argentine, Ignacio Fregario. Хуп, Barto. Prochainement sur le tapis numéro 1, le premier tour, demande de 60 kg. En bleu pour le Kazakhstan, Nurgadat Seribayev. Yaxşı, En blanc yuxarıdan, pour yuxarıdan. l'Ouzbékistan, Doston Woziev. Boşalma oradan. Boşalma. Корку, есть, делай. Kep. Я гончи меня однако не бача. Fakat hamı dasti roz. Я гончи Мерзо. Vainqueur, Я гончи tapis меня numéro 2, fakat hamı en blanc pour le dasti. Brésil, Tələsmə, Michel dərindən nəfəs al. Augusto. Merzo tokat karanlık odayacak. Pamit. Tələsmə, dərindən nəfəs al, bərpa.
Prochain combat sur le Dərindən, tableau dərindən, numéro hər 2. şey yaxşıdır. Getdi, Premier çalışmaq de lazım. 60 kg se présente en bleu pour la Mongolie. Nkaivan Sumiyapaza. En blanc pour la Jamaïque, Ashley Mackenzie. The number 3, the winner in white, judogi from Germany, Moritz Potki. Kub, Merzo top kat Əhməd, kanada. sərt götürdün qabaqla. Sərt götürdün qabaqla. Getdi. Ozi fakat The number 3, next contest, the first round, men under 60 kilo. In blue, representing India, Vijay Kumar Yadav. In white, representing Merzo. Belgium, Problem yok, Johan problem Zverev. yok. Biraz sonra başladım. Top kat Golden kafanı score'dur, Merzo. dikkatli Yakın olmaq fakat lazım. yakın. Rahat, rahat, problem yok. Davay, xoddan. İndi bir dənə yaxşı atak eləmək lazım, skvatkanı bitirmək. Yaxşı atakı, getdi. The number 4, golden score. Başını salmaq. Kub, aycod neyse, Merzo. Yaxşı, Kub. yaxşı, Boz yaxşı. akbat, boz akbat Getdi. yakın. Kub. Молодец. Gördün mü Nurkanat ayağı sezmeydi. Buna kurtuluş kolası, pat kolası, biraz yıkı oldu. Kontrol. Ramadan Əla, əla, əla. Dayanma dur, olmaz. malades, Niyə malades. sən elə dayanma olmaz? Yaxşı, yaxşı. Merzo top kat Hala, kanada. gitti, bir istə görsət, istə. Yıkı koldan. Yıkı koldan. Boşalmaq olmaz, boşalmaq olmaz. Zor, Merzo. Yine başlayacağım diğer nakın, ne başlayacağım yine diğer nakın. Kuba, yagon çivay nestay. Muşkiline doğru dayayacak. Dərindən nəfəs al. Hadi yakın. Davay, Əhməd. Yenə elə onu, yenə. Birinci. Toparla özü. Oldu karama. İstək görsət, qardaş, istək. Başlayan kimi Merzo qabağa. fakat da sefamil yakın kurgun dayayacak neyse. Hemen o bak, o güçlüğünü al sarışıday. Gördün mü? Oldu. Kısmalı tuttu. Kısmalı tuttu. Sayı. Bakın janta. Oldu. The number 4, the winner in white, judogi from Azerbaijan, Ahmad Yusupov. The number 3, next contest, first round, men under 66 kilo. In blue, representing Egypt, Ahmed Abdelrahman. In white, representing Tajikistan, Orit Jebov. Tableau numéro 2, The number 4, next contest, first round, men under 66 kilo. In blue, from Turkmenistan, Serdar Rahimov. In white, from Argentina, Joaquin Kovagari.
And number 3, competing white from Kazakhstan, Obid Jebov. Papier numéro 1, second tour, le national de 60 kg. En bleu pour l'Argentine, Ignacio Ferreiro. En blanc pour la France, le champion de l'Europe et de bronze sur le Tokyo, Yuya Eretse. Papier numéro 1, Next up, number 4, second round, man under 16 kg. In blue from Azerbaijan, Ahmad Yusupov. In white from Mongolia, Israel Alimov. William, mão esquerda! Papier numéro 1, vainqueur en blanc pour la France, Yuya Eretse. Prochain combat sur le papier numéro 1, second tour, les finales de 60 kg. En bleu pour le Taipei chinois, Li Chongyu. En blanc pour l'Ouzbékistan, Ruslan Roziev.
Bate na perna da frente e a bola entra, cruzado. Vainqueur sur le tapis numéro 2, angle de la République de Corée. Onji. Prochain combat sur le tapis numéro 2, second tour, le masculin de 60 kg. En bleu pour la Mongolie. Frente a frente, cruza. Tatame 4, golden score. Mesdames et messieurs, la Dojo Academy forme chaque année plus de 50 étudiants à l'enseignement du judo et des métiers de la forme, grâce à des maîtrises de base qui commandent. Alors nous supprimons jusqu'en 2016. Les inscriptions pour la rentrée 2024 sont d'ores et déjà ouvertes. Et rendez-vous pour cela sur le site dojoacademy.fr pour candidater. Tatame 3, winning white from Brazil, William Lima. Chris Moubata. En blanc pour le Kazakhstan, Ousmane Kirgizbaev. Prochain combat sur le tapis numéro 2, premier tour des moins de 66 kg. En bleu pour la République centrafricaine, Jason Patrick Zago Kengawi. En blanc pour le Tadjikistan, Emomali Nourali. Jason, chasse le bras pour installer le revers et mets tout de suite l'activité avec le revers. Dès que la main est posée, il faut être actif. Travaille avec les jambes aussi. Ça c'est très bien. Un petit peu plus de traction sur la manche, mais c'est très bien. Allez, la même chose. Allez Jason, premier à la saisie, va l'agresser. C'est très bien, il manque le Kouchi d'abord pour faire réagir. Le Kouchi et je descends tout de suite dedans.
Encore. Continue de l'agresser. ناكو بأهميته يا بچه. Vainqueur sur le tapis numéro 1, en blanc pour le Kazakhstan, Gusman Yergizaev. Prochain combat sur le tapis numéro 1, premier tour de moins de 66 kg. En bleu pour l'Italie, le champion olympique de Rio, Fabio Basile. En blanc pour le Japon, le vice-champion des masculins moins de 66 kg. En bleu pour l'Allemagne, Martin Fetz. En blanc pour le Tadjikistan, Emomali. Es ist Kriegzeit, das ist Krieg. Go. Дай. Hey. Die offenen. İşor. Bleib da. Hamız akvar. Hoppa, hey. Weg. Madame before, the winner in blue jewelry representing Bulgaria, Yaroslav Yetchev. Sehr gut. Schnelligkeit bei der Hoffnung, genau so. Weitermachen. Yakın işor. Dasta. Ui. Bleib dran. Ana. Weg. Merhaba. Weg. Go. Ey, wenn er kommt, cross hier. Kein Panik, wir bleiben dran. Yoftiş. Madame before, next contest, second round, men under 66 kg. In blue jewelry representing Cuba, Orlando Polanco. In white jewelry representing Wir bleiben aktiv, wir bleiben aktiv. Garcia Lormet. Bleib auch aktiv. Yakın. Weg. Ja, bleib da. Gut so. Hey. Tamam. Aktiv, verteidigen im Boden und 100% mit Einsatz, ja? Kumikata. Weg. Bola. Bleib da. Gut so. Hey. Es ist gut. Go. Puxinho. Tamam. Beide offen. Amukor. Canışka. Macht etwas, Martin. Tapis numéro 1, Golden Score. Etwas machen, Mate. Ey. Ist okay. Go. Aktiv bei der Kumikata. Wir mussten erst auf dem Weg kommen. Amukor. Sei geduldig. Madame 3, golden score. Da. Genau, bleib dran. Sei clever, wieder Naka. Kumikata. Dışidoya bacha.
Coachy. Scheiße. Madame Free. این چی در دورة دیویژن دا چی دا نشوا Tam mit Bewegung. گریوان قتیل نکنی گریوان قتیل Weg. Bleib dran. Madame 4, the winner in white, jewelry from Spain, David Garcia Lopez. Zu, Martin. Zu. Madame 3, it's time for the men's category. Second round under 66 kilo. In blue from Colombia, Juan Hernandez. Merhaba. In white from Mongolia, world medalist. Kandi. Yoruba Kandi. Basu. گریوان تا Martin. شورچه Bleib ruhig. Beide Kumikata, die linke Hand da auf dem Revers. Ja? Und festhalten. Er ist müde jetzt. Es ist unser Golden Score. Bleib dran. Cabine numéro 2, Golden Score. Madame 4, next contest, second round, men under 66 kilo. In blue from Kyrgyzstan, Kubanchman Ahmed Ulu. Hey, In white from Turkmenistan, Serdar Akimov. Head. امام Bleib cool. امام ولا هید. گوش نکنی امام گوش نکنی Bleib dran. Die Hoffnung da, die Linkshand auf dem Revers. الله مدد Linkshand auf dem Revers und aktiv bleiben. Konzentration da, Martin. Es sieht gut aus. Weiter la Mai. Sauber Vainqueur, gemacht. cabine numéro 2, en bleu pour l'Allemagne, Martin Setz. Vainqueur, cabine numéro 1, en bleu pour le Japon, Maruyama Joshino. Prochain combat sur le cabine numéro 2, second tour, des publics moins de 52 kg. En bleu pour le Tadjikistan, Mouminova Aria. En blanc pour les Émirats Arabes Unis, Kolodoi Michel. Doложки. Тестировка. شدو Давай, أهلا يا كم تستيروسا بقيه. ادختا. أهلا. هاي تستيروسا أركن يا كم. هاي بولو. أنا ميخيل. زور. بالسابقين. Vainqueur, cabine numéro 1, en bleu pour la Mongolie, ماشي Bayamo Oulanzaya. Madame 3, the winner in blue from Cuba, ماشي أهلا. Jonathan Charon. Cabine numéro 1, second tour, des féminines moins de 52 kg. Se présente en bleu pour les États-Unis d'Amérique, Angelica Delgado. Et en blanc pour l'Allemagne, Masha Ballhaus. Sur le cabine numéro 3, second tour des féminines moins de 48 kg. En bleu pour l'Ouzbékistan, Mariamon Kourova. Et en blanc pour la France, la triple championne d'Europe, vice-championne du monde, Céline Boutli. Madame 4, the winner was Omori Akari from Japan. بجيب. Prochain combat sur le tapis numéro بجيب 4. زفة.
next round, under 57 kilos. En bleu, pour la France, Paysan Mokhtar. Et en blanc, pour Israël, Dina Nezoreli. Vainqueur sur le tapis numéro 2. En blanc pour les Émirats Arabes Unis.